wang ignon behem tu nakulat along nangli tumaphan isibir ta kimi labang so behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng loke nangli tum kenang sota sona mungdo anta long ponji lapen computer online service lason si pan card apply ka certificate apply lapen kaprek kapachok ponjewar size tami nangli tum long pon ichi jong si nangli tum ijoy ke nangjia phan pulute la ber kiti mobile number along humri ignon 9957159956 lapen 86380233394 Nilip constituency ke parlo koila mati hemson lekhe rong maker Roben lekhe chor hi thiruilo hempen avede Interstate Inter-District Border Vigilance Committee atumpen pherang ke mekang nipo Hotel Hempialong Epistersia song atum press meet amai kidupon Non birtam ton ben arjubon exina Interstate Inter-District Border Vigilance Committee atumpen pherang ke mekang nipon Nijang karbing long la khaisi duaramla constituency ke parlo voithalang solong Interstate Inter-District Border Vigilance Committee atumpen pherang ke me ke phapon Jasimet pet bang soje me kedeng ponang kok athi lage rong thong ke pra truck mate 36 village abangke Nogao district si dudun kok lasi nona bangke lapu karbing long arlusi la rong thong ke pra truck sitame methang along ri methang hapat along si chedodun ep nang po mate dopet nang po pusi pherang ke me kidopon along pangdak pon News Desk Report Public TV Karbing Long channel Clemang pe lapen aso channel ke lang ara ta pon ningan samang kadong pa jeni kadong la hokpet benarang tu phan dak nai phalam theke la koelo nilitu committee si senglo interstate interdistrict lapen protection border protection vigilance committee si tung senglo tasla so pres committee along ni to ma president ake hai profession do taro yem Karbing autonomous council tapi working president abang ke ni lo lapan secretary abang ke alang li sarim dia alang ida kabet monstame apen dunmai pu alang li nopo sekian lapan assistant secretary alang li nakina masih nilitung nang tuan lam tidak pacini je lam tiga lam koino itu isi bisno buat langsung bilan wah mesti aputha sorkar pen alam pangdang ladak bisno buat langsung homosti bangke papresi dak amri homosti lapen rongkhang homosti lahini homosti si tuan nang pipo aso putha bang itu pan nang pi laso hini bilan wah mesti aputha bangke ST reservation putha sian so cerai pon laso so cerai pon de nak hini tu bang ema thalo je itu mamdi homosti arlo itu meladak 1975 3 September ahot Kalitang Sotro Singkeron alangli Minister do bang si Karbiang long arlo long thong kebra trok aso long thong kebra trok bang gijan notification long paklang asila long thong kebra trok bang ke kabi doram la arlo si ludnang ko kusia ledak pangdak pondok lasila so pangdak ahut hal dak tok dang do lasi hoptering trok ngobong Komani yang si Karbiang lo ngalung dudun dek ulote la tok jir penalu DC kalite SPLO palidame office palidame lasi haso kitong dakpen ang thun bang bom sing tum dak
ilitom Kalitang Sondro Singh Peron Habekong Panbaril Apenalang Hon Singh Peron Apenili Ong Long Sing Long Pi Hati dan tulang ini banyak alang ilitom Kerok Tok dan sila so rong thong kemat sok arong ba yang long aru pan dai alang ilitom asam kombina lo stamina alang ilitom apong lo kita lapena hasu kita pena jok alang itu along pen reply long sulo kata pen home commissioner pen stami isi reply long do message stami nang lo je nonomat kagyang long pan la dong proxy arong ke nongon sipen hen wadang ko once inko da tongkero truck arong bangke dak nongon district pen kagyang long alu transfer na ko ama hal so hut kita pen sistem me hadak odun ling bang dan masih implement unit non antar si pending do problem once kami itu kan la dong top kebra top 36 billion revenue billion accord de ba arah tu bangke mathalo ji itu kalbiang long du break ni apa tak bang itu iri nang ni siako angsun kan bang lo la si angsun kan bang pen kalau SDC aku patut tangcu alang istame la soputak kadang lo palu naik alang kita bori pun la pela sop chipen aku itu joyla mingleng si executive member kadang lo tambah council alang li hut istame alang li la so aku tak aku gampang keng betul li polo la pela halang li kido hodo bang si la hukum komisioner pen SPF pan tok lah je la long thong ke rap sok arong mane demarcation nahi masuk puthak haldak SP mane demarcation nahi mane la long thong ke rap sok arong amunit tu prabjin pen khala hopta sok angbong tu pene kala pene complain alu pali nahi la so complain alu SP pan pali rong nama SP bang pulo tahli lo khala complain alu pakta no ko long time dado la complain alu long li arong mane ladang itu melong dolo si long thoma police station hamre bo thalang su lapen heroni la long thom police station pen lag et stame hasu bang ke complain alu bang long li delo amasi long li delo amasi la itu SP bang kadang SP 2002 8 tarik ningkan alang li bang aku reply itu lo je laso pon di tarik kata long leden Hotel Hempi along episersia song atum press meet amai kidupon lason si patumi di fubirla dungalong Hotel Hempi sa hemalong episersia song atum lapen EGP song atum chelang petpen patumi di fubirla dungalong Hotel Hempi asai hemalong chelang petpen EGP song atumta episersia song atumalong kachirap kachitudun popusi pherangke thengnu lamthenang chethandun lapen non MP kilik apor husatame EGP song atumate EGP long kachirap dun ari sangho atum lapen kedo anarada tum sitame chirap chitudun pet popusi bang somai kepadupon pusi pherangke thengnu chethanpon lapen lapu EGP song pen kachitong dun atumamen laki Lucien Jot Gogoi EGP song along pen president lapen Jagadish Bija GS lapen episersia song along pen Jai Kathar IS retire Sarkiri Rongphar GS Bikrom Hanse president Wathalangso LAC lapen lapu song hini atum stame ningi sivet pen kido kethak along ki mission jia phan pusi bang somai kipadupon lo News Desk Report Public TV Karbenglo সম্মানীয় সভাপতি জন ডি কাথাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ সম্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাকে প্ৰমুখ কৰি দলৰ সম্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল অতি শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মই আমাৰ দুয়োটা দলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি দুয়োটা দলে আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ এই সংবাদ মেলত আজি দুয়োটা দল আমি
প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি একেলগে আমি সভা আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগত অনানুষ্ঠানিকভাৱে কেইবাবাৰো আমি মিলিত হৈছিলোঁ। বিশেষকৈ অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভৱিষ্যত বা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক যিটো ধাৰা জাতীয়তাবাদী সত্তা শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ কাম কাজ, যিবোৰ ৰণকৌশল অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষা, মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰি আমাৰ ইয়াত জনসাধাৰণে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি দুয়োটা দলৰ এই সভাত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি একেলগে কাম কাজ কৰিম। বিভিন্ন বিষয়ত আমি যিবোৰ বিষয় বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বা যিবোৰ বিষয় আমি একেলগে কাম কাজ কৰিব পাৰোঁ, সকলো বিষয়ত আমি আহি থাকিব লগা দিনসমূহত একেলগে কাম কাজ কৰি যোৱাৰ আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ তুমপেন itu meeting dak dulu kace kroy ke lahelo nilitum la regional party tum anke kace lang pet je fancy bor ilo la nitum inia regional party bangai kam claim rapet po la pen alang litum nanang je kroy dulu the 6th schedule constitutional right aru political power কিন্তু আনকে ইলিতুম যে হাংলং নাং বেক পো লাপেন লং বেক নাং ante sir da Karbi Anglong regional party tum kumane lamthi nang pidundo ma nang serabdon po piniar ni anke avelan lag alam no na pisi dam ni la badule wang posita nang litum accept lo sir regional party tum serab na ko te ni tung deng lo thank you lapen hala mo pen ning je no la corruption ke claim an la thugen ni litum action and back po lage o kok ji ke kali la bang la pen ilitum mo pen pulo gadi 90% mat plaster ahem saisi apen sakuri ta pipe di la hai hoyan ta nitum lage government pen nitum claim rapet po lage la son claim kapi claim long lin det japan ke lael nang se kroy dun ji pusi nang chakan kela solong nang tum tala tum nang cekroy dun po kela so kam ke claim ja bidi ban ko solong nang tum ke claim rapet ike hala assembly long parliament long eche dan rapet ni ma didi ili tung mp da inur veji alang litum ke rapen pete nang hala tum nang support dun dete itum sum krungji labe alang litum ke regional munit pulang ma didi regional da munit pinaka alang litum ta lama si alang litum phan ke litum ke dak pen kat nang ji plung nang ji po bangke lawang ke ki pu masih inu dak lo lawang ke la setan la pupura la council a level antu ke hadi lage ilitum tribal tum hasi lage feature alang litum nanang che kroy la non ke bang je election ke alang litum mang dak karpeng long kan cha danun de anam tudun de lo la pulama nang tudun de la mp election ga do wen tudun de ilitum long senang rap nun rong la pen alang litum pulo akapre tum na nawa pi tudun long le det dia pan ke litum bori po ni nang ni chak alang litum cita isilam alang litum akhe tum pela bang solong che donun jima dak ke tum tudun long le det protan pe alang litum che donun po la indigenous atum ka he di indigenous pulo la dak regional dak ke do vek atum ke di la kan che donun po le Ceta la bongo sena ta hopi ni ala tung la ke nang kroy ni alang litum da kroy ni tum da kroy lo la tung Nilip constituency ke paru koi lamati hemson lekhe rong mekar Ruben lekhe chor hi thiruilo hempen avede Ruben lekhe chor ka so sinar pi kedam tang hi thiruyan bakdulo hempen avede la se hema sor pen nang kapachini do na tengki na hok le dodam sitami prapjin pen hem kachewang je phamsi chuning riponlo lapen osumaratum sitami non sekolah por pina kaposi kasik sak mate katura thi iklo lapen usumar dokumen sitami kipon lapen jok kachi wan rupen nang kachi biji phansi ahema sor lapen usumaratum ninje pon lapen ahema sor pen nang kapachini do natengke non ke kadun juya bang Karbi Anglong case e do ana phansi tami pherere lapen pherangke claim bang ko tuma phansi tami pherere pusi than nang pachini do
News Desk Report Public TV Carbino. Non nili nang tumhan na chuning rin ne nang hang nang kok alam bang ke la pulo la usumar jo la kidam maning vita la so hedi kisu nili kam chong dat nang ye ko pen da kisu bang frog kisu John Dis lai le ko nili yang le rock anta kisu mimilang so alang hemendam jo enta union ta kisu ke patan lok aju lete he la alang nili ki pho sita alang dam jilo usu chitika ang bukta alang madu phanda las nang phan bu kini kangkro bu kiwing ni pun tha kon halat da pubi nangke alang ni tun sapapa ni pen smart chiwan lo la document sa phutha alam he Aadhaar card la hai ke bunai nang yi hala cards ke bunai nang yi bart ke bunai nang yi la hai phutha alam si aso smart phanda chiwan elo lo ke bunai tang po anta punat to bini mane arjuda nang thak thi soning beta athe ha lam ong chiklipu tum jitu nang pu teng sinili ke dam bom no chiklipu lam ta alang si alam chak ta alang si chipi ako pima alam pati peta alang nilihin penke alang phan pini penke areng pa phelo pu pen ke pa phu pedelo ta lam pen mate pu sita alang ke lambat lok si ninji lambat ke ninji pen pinier ni ke kedam tang 12 tarik aju mane ani gang sam lo la por phaitro apor ke lang hem pen dam jilo nili rong ke dam phi chiwang lo hem chiwang lo na lo nang pe ke pulo mukang kroyar bu vem ji pusi hadak sing ku didi ho pulo da hang noi da pulo hang lo ave ko nili ta hang lo nang thak thi hem lo aperi bangke ave lo ke nili bek ta nili bek si pondel kam pidam ho pon bek he pen ala am chang bek chikra tangka pe ni to pon tangka ke kuson ni nilita la an mane tarlib long de aphun da ota odu nong le muthopot jamburong su kaita chiwe we adu la so muthopot ajat alang documents pohormu an ke chipon lab lo photo ta hala passbook along apon da ching seksi poisa la so ni ku pu pane jamburong la da hanu na poisa dur kom le kulo jamburong phale phya kan te kulo jamburong pu phale hu la so photo mane nili rong nam dia ku alam le asu photo bangge dak si hiklu nanon karja bading hiklu lo amala hitu pu mani hum jo lang lo kini laki stamp ko holo la so stamp ge na pu chu abc ki kini pot lagi passport khali pot pinang thak le o pulo nilita o pulo namasi nilita dukan nam jilo dukan da phi ge hem nang chi nang chi lang lo nang chi ri lo nang chi bisa lo avdel lo tani lipinang an chi ri lo don rap alang nang le pulo lasi nona bangke piluma lasu sumatu jo alang na hok le do sita dokumen sa hormu alang bang hi sita mi pini Facebook WhatsApp pen sita na pothai na pu nona por kisung lo la su sumar ke te school ki dun ke tiku rok po Rata phan keja ponji aphan rat atum ahok akang wai matening ka chithia phan si ingwai ponji son si kedam tang ni phaing koi pai sureng koraka thom arni pen Fuloni constituency ke parlo Fuloni lems election ning kan phok kang ni ji aphan patumi pen election dosi bini ni phaing korai si pai sureng koraka thom arni an angthe klanglo son si bang suri si sose atum bang plikera pho election ka chapate atum aphan would be ponsi Bangkre pho amuluk atum chepa hai pon bang so election pachu along BJP pen bangkre pho APSLC pen bangkre pho lapen Congress SDC CPIML atum chetoidun along BJP pen bangkre ke thom APSLC pen bang hini atum chepa hai pon lom bang so ke hai pon atum aphan MLA Dorsing Ronghang EM Kambora Kiling lapen Fuloni BDC Dhoniram Ronghang atum pen archopon ke hai atum amen One category of women. A. Durti BP 428. B. Omphu Taropi 274. Secretary Bidasing Rongpi 473. Unreassured category 1. Dewry Hanse 403. 2.
Sersing B 393, 3 Pronason Rongphar 390, 4 Babuson Hanse 361, Kiran Taro 357, Harsing Rongphar 353, Mondol Basatari 344, Noren Engti 328, Bimol Teron 325, Hiaran Baklari 316, Longki Terang 288, David Teron 277, Latumsi Cepahai Ponlo. Angwai, nakang ke general meeting patumi dan patolo, tuwi Jepang lang tumsingwai tano, and udap ansi akimi bang so board of director an sobang ku angwai bang tuwi so ang kono nasi non niltum PM Karnataka Council in charge cooperative Kambatli ini aldak wansi alang tum hai tumpan tante board of director angwai pon bang tu kau bang ku pan bang niltum certificate pilo penatum ban archu pono si ningke lang tumpan ame ningke pono ke bang yarni kedam tang keklaim kedam na bangso au vigota pen na ponsi ke bangyarni na bangso fuluni multiple cooperative society wrong so fan multiple shareholder tumpan sabak twetame aligi integya panabang kamang deng wande kono seperti itu si garden ngawlu si je cooperative society homobai so kami klaim pon okay si ado ho son ane kedeng pon dia panabang si itu bori punani si ni board of director dan putin mamachi si ning thelo alang de tumole deng klaim itu ka fuluni cooperative society ni adpen japon po na shareholder dan party tumte bukai arong rupane cooperative society klaim dam lamang son ke japon lamang so japon thek pu Pinya dapat bertabang ki lapan sekang toniklo kado kabe panstami domi thakmi kardo.